Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Nongeye kubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Primo Media Rwanda by'umwihariko muri gahunda y'amakuru y'uyu munsi. Turi ku itariki ya 28 z'ukwa karindwi mu 2022. Umwe yatemeshejwe ishoka, undi aterwa icyuma, bapfa ibihumbi 5. Ibi byabereye mu Rwanda. Abaturage barashinja leta kwiyitirira ubutaka bafitiye ibyangombwa. Humvikanye urufaya rw'amasasu ubwo abigaragambye bashakaga kwinjira mu nkambi ya MONUSCO aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu kandi guverinoma yabwiye abaturage ko umwanzi wabo ari M23 aho kuba MONUSCO. Uburundi buravugwaho kohereza mu ibanga ingabo muri Kongo. Leta z'Ubumwe za Amerika zo zishobora gufatira u Rwanda ibihano vuba. Bayi kaze muri gahunda y'amakuru yaranze umunsi ngende Jean de Dieu Karnijabo reka tuyehere mu kinyamakuru The New Times. Cyanditse ko abarimu basaga 12,000 bagiye guhabwa akazi. Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi bw'ibanze irateganya guha akazi abarimu bagera ku 12,000 mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Ni gahunda igamije kurushaho kuzamura umwuga w'ubwarimu ihiganwa mu mashuri aho byitezwe ko bizatanga impinduka ku ireme ry'uburezi ritangwa. Abo barimo bazatoranywa mu bakoze ibizamini by'akazi hagati muri uku kwezi kwa Nyakanga ahari hashyizweho site zigera kuri 24 hirya no hino mu gihugu. Abazagira amanota meza bazoherezwa mu mashuri ya leta n'afatanya nayo mu byiciro by'abanza n'ayisumbuye. Umuyobozi w'ishami rishinzwe imicungire y'abarimu muri REB Leon Mugenzi yabwiye The New Times ko gushyira mu myanya abarimu bashoboye ari uburyo bwo kuvugurura ireme ry'uburezi. Abarimu bagera ku 18,271 nibo bakoze ikizamini cyanditse hifashishijwe ikoranabuhanga. Abagera ku 13,670 baragitsinze, ariko imyanya y'akazi iri hirya no hino mu turere mu mwaka w'amashuri 2022-2023 ni 12,536 yonyine. Abatsinze bazinjira mu kazi mu mwaka w'amashuri uzatangira muri Nzeri uyu mwaka. Gaze yo mu kiyaga cya Kivu ishobora gutangira gukoreshwa mu guteka muri 2023. Ikinyamakuru igihe cyanditse ko mu mpera za 2023 abaturarwanda bashobora gutangira gutekesha gaze yacukuwe mu kiyaga cya Kivu mu gihe hakomeje umushinga wo gutunganya gaze yo muri iki kiyaga ngo yifashishwe mu guteka mu nganda no mu binyabiziga. Mu ntangiriro za 2019 guverinoma y'u Rwanda ihagarariwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gazi n'urwego rw'iterambere basinyanye amasezerano na Gazmeth Energy Limited azafasha iki kigo gucukura no gutunganya gaze metane yo mu kiyaga cya Kivu. Ni umushinga wagombaga gutwara miliyoni 400 z'amadolari urimo kubaka uruganda rucukura gaze mu kiyaga cya Kivu, aho iyo kompanyi izacukura ikanatunganya gaze metane ikayitwara mu rundi ruganda ruyitunganya nyuma ikajyanwa ku isoko ry'imbere mu gihugu n'iryo mu mahanga. Ni umushinga witezweho kugabanya igiciro cya gazi yo gutekesha cyazamutse aho icupa ry'ibiro 12 ryaguraga 12,600 kuri ubu rigeze kuri 18,500. Umuyobozi ushinzwe imyubakire muri Gazmeth Energy Limited Manzi Steven asobanura ko hari ibyiciro bibiri byo kubaka. Yagize ati nyuma yo gucukura gaze hazajya habaho icyiciro cyo gusuzuma ko twageze kuri gaze y'umwimerere dukeneye. Gaze izagitwarwa mu matiyo azanyura mu kiyaga hasi no hejuru. Ikiyaga cya Kivu kizwi na bamwe mu bahanga mu bya siyansi nka kimwe mu biyaga byica byo muri Afurika kubera ingano y'ibicu by'umwuka uremereye wa metane cyohereza. Ikiyaga cya Kivu gifite amoko 3 ya gaze arimo dioxide de carbone, metane na sulfure d'hydrogène. REG ivuga ko izo zose zishobora kugira ingaruka mbi mu gihe haba harekuwe nyinshi. Inyigo iheruka yerekanye ko mu kiyaga cya Kivu harimo kilometero kibe hagati ya 250 na 300 za carbone na gazi metani igera kuri kilometero kibe hagati ya 55 na 60, kandi ngo bikomeza kwiyongera uko bwije nuko bukeye. Gazi metani irimo gushobora gutanga umuriro ungana na megawati 700 mu gihe cy'imyaka 55. Ikayonza umwe yatemeshejwe ishoka undi aterwa icyuma bapfa ibihumbi 5. Bizimana Theogene mu kagari ka Cyarubare mu mudugudu wa Rwabarena mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza arakekwaho gutera icyuma umuntu umwe undi akamutemesha ishoka bapfa ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo usanzwe ucuruza inzoga mu isantere y'uyu mudugudu yashyamiranye n'umusore witwa Nsabimana Ernest bapfa ko yanyweraga inzoga mu kabari ke, ariko mu kumwishyura ntiyagaruzwa amafaranga ye. Ubwo uyu Nsabimana yasabaga kugaruzwa ibihumbi 4, nyirakabari yavuze ko ategeze amwishyura maze gushyamirana bitangira ubwo. Kugeza ubwo nyirakabari yateye icyuma wagaruzaga maze n'umuturage waje gukiza amutera ishoka ku kaguru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare Gatana Zilonje yahamije aya makuru avuga ko kugeza ubu abakomerekejwe bahise bajyanwa kwa muganga mu gihe undi ukekwa we yahise atoroka. Uyu muyobozi yahumurije abaturage ababwira ko inzego z'ubuyobozi zihari ngo zibafashe bityo ko badakwiye kugira ubwoba kandi ko abaturage bafite imyitwarire mibi bakurikiranwa. Karongi abaturage barashinja leta kwiyitirira ubutaka bafitiye ibyangombwa.
Ikinyamakuru Umuseke cyatangaje ko bamwe mu baturage bo mu karere ka Karongi batumva uburyo leta yita ubutaka ubwayo kandi bo bufitiye ibyangombwa. Akarere kavuga ko ubutaka butabyazwa umusaruro buhabwa abashoboye kububyaza umusaruro. Ibi bitangajwe nyuma y'itsinda ry'abasenateri basuye ako karere maze bagasanga hari ibibanza byinshi biri mu cyanya cyahariwe ubukerarugendo bitubatse. Ibi byemezwa na senateri Murecyankwano Rose aho yagize ati hano mu mujyi wa Karongi ni ibibanza byinshi bitubatse, n'abantu benshi bafite ibibanza ariko bataza kubyubaka ngo bibyazwe umusaruro. Twagiriye inama akarere ka Karongi ko kaza guhuza abafatanyabikorwa bakabaganiriza bakababwira gahunda bafite yo kubyubaka ndetse hakubahirizwa itegeko ry'imikoreshereze y'ubutaka. Abafite ibibanza mu mujyi wa Karongi bo bagaragaza ko nta mikoro yo kubaka inzu zifuzwa, bityo ko igishoboka ari uko abashoramari baza kubagurira. Uhagarariye abafite ibibanza Mfizi Alphonse avuga ko impamvu yo kutubaka bifitanye isano no kutavuga rumwe kwa bene byo n'akarere ka Karongi kuko ubwo butaka buri wese abwita ubwe. Umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Theophile Niragire atangaza ko ikindi kigaragazwa nk'imbogamizi mu kubyubaka ari ikibazo cy'imihanda aho ibyo bibanza biri datunganyije. Ibibanza bigarukwaho cyane ni ibiri ku nkengero y'ikiyaga cya Kivu ahagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo. Amakuru avuga ko nko mu murenge wa Bwishyura gusa habarurwa ibibanza 370 bitubatse. Tuve mu Rwanda tujye Beni ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha humvikanye urufaya rw'amasasu ubwo abigaragambya bashakaga kwinjira mu nkambi ya MONUSCO. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu kigo cya gisirikare cya Beni humvikanye urufaya rw'amasasu mu kigo cya MONUSCO aho abaturage barubiye bageragezaga kwinjira mu nkambi z'abasirikare. Bivugwa ko aya masasu yavugiye mu duce twa Madiba na Boikene turi mu majyaruguru y'umujyi wa Beni ahari ikivunge cy'abigaragambyaga bageragezaga kwinjira mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na bamwe mu basirikare ba FARDC bahise boherezwa muri aka gace bahabwa inshingano zo kurinda abaturage bariye Karungu bashobora kwinjira mu kigo cya MONUSCO nk'uko byagenze Goma. Ubwo aya masasu yumvikanaga abigaragambyaga ngo bahise batangira gukwira imishwaro ari nabwo hahise hagera imodoka ebyiri z'ingabo z'igihugu FARDC zije kureba ibibaye. Ikinyamakuru Rwanda Tribune cyanditse ko imyigaragambyo yamagana ingabo za MONUSCO yatangiye kuwa mbere mu mujyi wa Goma ikomereza Butembo kuwa kabiri. Kuri ubu iyi myigaragambyo yakomereje Beni, Nyamirima na Sake ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Imyigaragambyo kandi yanabaye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ababarirwa muri 15 nibo baheruka gutangazwa na leta ya Kinshasa ko baguye muri iyi myigaragambyo. Muri aba hakaba harimo umusirikare umwe wa MONUSCO n'abapolisi babiri bayo. Amakuru ataremezwa neza na leta ya Kinshasa aravuga ko muri Uvira hari abantu 4 bishwe n'umuriro w'amashanyarazi ubwo bari mu myigaragambyo. Abigaragambye barasaba ko MONUSCO basanga yaratsinzwe ibavira ku butaka bw'igihugu kuko ngo yananiwe kurinda umutekano wabo no kubarinda ubugizi bwa nabi bakorerwa n'imitwe yitwara gisirikare. Ubutumwa bwa MONUSCO bwatangijwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1999 icyo gihe bwitwaga MONUC. Mu 2010 nibwo ubutumwa bwahindutse MONUSCO bunongererwa umubare w'ababugize aho bageze ku 14,000 binabuhakuza ku mwanya w'ubutumwa bunini bw'umuryango w'abibumbye ku isi aho ku mwaka umwe gusa kuva icyo gihe butangwaho ingengo y'imari igera kuri miliyari y'amadolari y'Amerika. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yemeje ko nta mpamvu n'imwe ihari yo kwamagana MONUSCO mu gihugu cyabo. Nyuma yuko muri Uvira habaye imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO ikagwamo abaturage 4, guverineri w'intara Theo Ngwabije yavuze ko abigaragambya badafite impamvu n'imwe yo kwamagana uyu muryango kuko usanzwe ari umufatanyabikorwa wa guverinoma. Yabitangaje nyuma y'imyigaragambyo yabereye Uvira atangaza ko hagiye gukorwa iperereza ryihuse kuri izi mfu z'abantu 4. Yavuze ko umukuru w'igihugu yategetse ko mu gihugu haboneka amahoro kandi ko inzego z'umutekano zahawe inshingano zo kugarura amahoro. Yagize ati nta mpamvu n'imwe yumvikana ihari kugeza uyu munsi yo gukomeza kwamagana MONUSCO. Yavuze ko guverinoma y'igihugu cyabo iri kugirana ibiganiro na MONUSCO kugira ngo harebwe uko ibibazo bitunguranye byavutse bishakirwa umuti. Yavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakomeza gukorana na MONUSCO kugeza igihe amahoro azabonekera nk'uko ari bwo butumwa bwayizanye mu gihugu cyabo. Abigaragambya bamagana MONUSCO baravuga ko ari ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye butagize icyo bumaze bityo ko bukwiye kuzinga ibyabo bugataha. Iyi myigaragambyo yahinduye isura kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru yajemo n'ibikorwa byo gusahura abakozi ba MONUSCO aho ibi bikorwa byo gusahura byanagaragayemo bamwe mu bashinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu kandi guverinoma yabwiye abaturage ko umwanzi wabo ari M23 aho kuba MONUSCO. Guverinoma ya Kongo Kinshasa yakibuye abaturage bayo ibabwira ko umwanzi bafite atari MONUSCO ko ahubwo ari umutwe wa M23. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yabitangaje nyuma y'inama y'umutekano yabaye kuwa gatatu iyobowe na Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde.
Iyi nama yabaye mu gihe ibintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kubera imvururu z'abaturage bakomeje kwigaragambya basaba ko MONUSCO yabavira mu gihugu. Radio Okapi ibogamiye ku muryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko kuri ubu habarurwa barenga 20 bamaze kugwa muri izi mvururu barimo n'ingabo za MONUSCO. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yasabye abanyekongo gutanga agahenge ababwira ko MONUSCO atari we mwanzi wabo. Ati ntidukwiye kwibeshya ku mwanzi wacu. Umwanzi wacu si MONUSCO, umwanzi wacu ni M23. Muyaya yagaragaje ko uburakari abanyekongo kuri ubu bafite bushobora gucungwa binyuze mu bufatanye hagati ya guverinoma y'Kinshasa n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu imyigaragambyo y'amagana MONUSCO iracyavugwa mu mujyi wa Benin n'uwa Butembo yombi yo muri Kivu y'Amajyaruguru ahamaze kugwa abasivile 15. Tuve muri Kongo tunyarukire mu Burundi. Cibitoke abaturage bishimbonera kure 3 nyuma yo kuzifata zibye inyanya. Abaturage batuye imisozi ya Kagazi na Rusiga muri komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoke bivuganye abasore 3 bimbonera kure bambaye imyambaro ya polisi n'igisirikare bavuga ko babafatiye mu mirima yabo biba inyanya n'ibitoke. Ikinyamakuru SOS Media Burundi cyanditse ko izimbonera kure zishwe n'inkoni zahaswe n'abaturage. Muri abo bapfuye barimo Jacques Sindimwo na Fabrice Ndayisenga bafatiwe mu murima w'inyanya ikagazi. Hari kandi na Manirampa wihimba ninja we wafatanywe igitoki mu gace ka Rusiga. Ubuyobozi bw'intara y'Ibitoki bwanenze iki gikorwa cyo kwihanira cyakozwe n'abaturage ndetse bunemeza ko abagize uruhare muri ubu bwicanyi bagomba kubihanirwa. Umwe mu bibwe yabwiye SOS Media ko ababishwe bari basanzwe bambara impuzankano ya polisi n'igisirikare mu kwambura abantu benshi muri ako gace. Uyu muturage yakomeje avuga ko leta ikwiriye gukuraho umuco wo kudahana cyane cyane ku rubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD rya President Ndayishimiye bashinja guhungabanya umutekano w'abaturage no kubacuza utwabo. Imbonerakure ni itsinda rikora nk'urwego rwunganira abashinzwe umutekano mu Burundi. Abarigize abenshi n'abakorera bushake b'urubyiruko bakuwe mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Uburundi kandi buravugwaho kohereza mu ibanga ingabo muri Kongo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi witwa Human Rights Initiative uvuga ko kuva mu mpera z'umwaka ushize iki gihugu cyohereje abasirikare bacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahangane n'inyeshyamba zirwanya Gitega. Uretse abasirikare, uyu muryango uvuga ko muri bo harimo n'urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure rwagiye muri izo operation. Kuwa gatatu uyu muryango muri raporo washyize hanze wavuze ko abasirikare b'u Burundi bagiye kurasa Red Tabara. Kuwa gatatu uyu muryango muri raporo washyize hanze wavuze ko aba basirikare b'u Burundi bagiye kurasa Red Tabara. Wagize uti abasirikare benshi b'u Burundi n'imbonerakure basaga 1000 bagiye muri Kongo bikurikiranya mu 2021. Kuva mu myaka 10 ishize abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bagiye bajya muri Kongo guhiga inyeshyamba zirwanya leta. Abasirikare bamwe bategekwa kugurana imyenda n'abasivile bagasiga buri kimwe kibaranga. Uyu muryango uvuga kandi ko aba babuzwa kugira icyo bahingutsa kuri misiyo bakoze muri Kongo ndetse nta nibisobanuro namba bihabwa abagwa muri iyo mirwano. Biravuga ko imbonerakure zarakaye cyane bitewe nuko zifatwa iyo zagiye muri izo operation. Burundi Human Rights Initiative ubusanzwe ukorera hanze y'u Burundi ukavuga ko wakusanyije ubuhamya bw'abasirikare abafitanye isano nabo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo bashe gukora iyi raporo. Muri raporo y'uyu muryango hari aho uvuga ko nibura mu kuboza kwa 2021 abasirikare 700 b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango uvuga ko utabashije kwemeza neza umubare w'abasirikare n'inshuro baba bamaze kugabwa muri Kongo. Uburundi bwakunze guhakana ibi birego bukavuga ko izo operation zibaho ari uko buri mu mugambo umwe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, umuryango w'abibumbye cyangwa umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Iki gihugu kandi kiri mu bihugu bizohereza muri Kongo ingabo zihuriweho z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ngo zigarure umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Dusoreza aya makuru muri Leta z'Ubumwe za Amerika aho zizareba niba zahagarika cyangwa ntizihagarika inkunga zigenera u Rwanda. Ibiro bya Leta z'Ubumwe za Amerika bishinzwe ubanye n'amahanga bivuga ko bizaganira n'inteko ishinga amategeko iherutse gusaba ko politike y'iki gihugu irebana n'inkunga gihe u Rwanda yasubirwamo. Perezida wa Komisiyo ya Sena ya Leta z'Ubumwe za Amerika ishinzwe ubanye n'amahanga Robert Menendez aherutse kwandikira umunyamabanga w'iki gihugu Anthony Blinken amusobanurira ko u Rwanda ruteza umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gufasha M23. Menendez ashingiye kuri iki kirego u Rwanda ruhakana rukanacyamaganira kure yagaragaje Blinken ko yifuza ko Leta z'Ubumwe za Amerika zahagarikira iki gihugu inkunga gisanzwe gifata kuko ngo afite ubwoba bw'uko cyayifashisha mu gushyigikira M23. Umuvugizi wa Blinken Ned Price mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru yasabwe kugira icyo avuga ku cyifuzo cya Menendez cy'uko u Rwanda rwahagarikirwa inkunga.
asubiza ko uru rwego ruzaganira n'inteko ishinga amategeko kuri iki kibazo nk'uko Reuters yabitangaje. Ned Price yavuze ko n'ubusanzwe Leta Zunze za Amerika zavuze ko zihangayikishijwe n'umwuka mubi watutumbye ku mubano w'u Rwanda na Kongo. Leta Zunze za Amerika zivuga ko mu mwaka wa 2021 zahaye u Rwanda igiteranyo cy'inkunga ya miliyoni 147 z'amadolari y'Amerika. Ninaha rero nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda dusoreje amakuru y'uyu munsi tariki ya 28 z'ukwa karindwi mu 2022. Njye Jean Dodier Kadinijabo ndabifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru.